Phakamise baba. Yini into ezenzayo la? Yolanda yenzani? Uzongeniswa ngaphansi kombhede. Yolanda. Ngiyakubuza ukuthi uzongeniswa ngaphansi kombhede yini? Yolanda umfazi wami. Uya emsebenzini kusuke ngo-10. Emsebenzini uphume ngo-4 o'clock ekuseni. Yolanda izini lezinto zenza uzolaliswa ngaphansi kombhede. Uma ngiphethe wena dali vele ngibone ngiphethe iguli damane emhlophe wena window yamanzi kodwa lazi uthando isuthando lweqiniso inhliziyo yami ayifuni lutho wena wadlala ngemizwa yami walala nomfethu emzini kababa kanti ngumakoti njani na inhliziyo yami ayifuni lutho wena wadlala ngemizwa yami walala nomfethu emzini kababa kanti ngumakoti njani na sando sami kutheni umphula inhliziyo kanti awuboni na ukuthi yasifela ngawe sando sami kutheni umphula inhliziyo kanti awuboni na ukuthi yasifela ngawe. It's 12 of Rito, ayy. They told me get you velen tota manyalo banchela mosadi asisonka se khona bilwe bohloko ha jwale maqeba ke hikita sa mona rwala lesile khwedi ditharo le beke dihlano marore busonto nketsetsa tsetjela innocent face nyana ya upata bohata bokgopo panwa ya mara le jwale ke ntshitse mahadi fela ke abatswa basadi le jwale ke ntshitse mahadi fela ke abatswa basadi ke chilo le ka inhliziyo yami ayifuni lutho na wena wadlala ngemizwa yami walala nomfethu emzini kababa kanti ngumakoti njani na inhliziyo yami ayifuni lutho wena wadlala ngemizwa yami walala nomfethu emzini kababa kanti ngumakoti njani na sando sami kutheni umphula inhliziyo kanti awuboni na ukuthi yasifela ngawe sando sami kutheni umphula inhliziyo kanti awuboni